mwongeye kwirirwa mwebwe mwakoze subscribe kuri Skybox 250. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe kuri tariki 14 ku munsi wa gatanu z'ukwezi kwa kabiri w'ibihumbi 2025 nibwo inkuru itashye imitima yabimo abanyamurenge baba Bukavu, abari Himbi, abari Kalehe, abari kuhusi Biega, bose amashimwe yabo ni menshi cyane ku Mana, aho M23 ubungubu tuvugana yarangije gufata ikibuga internationale cya Kavumu. Ni nyuma yaho amahanga akomeje kotsa igitutu igihugu cy'u Rwanda babakangisha ibihano, babwira ko nibatava muri Kongo bazabahanisha kubahagarikira inkunga basanzwe bagenerwa n'ibyo bihugu. Ibyo bihugu havugamo nk'Ubwongereza, Ubudage ndetse n'Ububirigi. Ariko ibyo byose ntacyo bibwiye abayobozi b'u Rwanda, kuko mu by'ukuri nta ruhare na ruto bafite mu fatwa ry'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu ubungubu ugeramiwe bigeze nko kuri 90%, kuko ahantu hangombwa, ahantu h'ingenzi muri Sud Kivu ni utu duce Karehe. Burya iyo wahafashe Minembwe n'andi karitsiye yitwa Ihusi Biega, ku musozi wa Ihusi Biega rwose biba byarangiye. Rero uyu munsi niho muri aya masaha ya saa 7:30 ku saha yo mu Rwanda, muri Kongo ndetse n'ahangaha turi i Bukavu, rwose ibintu byacitse. M23 bari kuvuga ati aba basoda, aba basirikari bari kurwanira rwose uburenganzira bwabo, ni Imana yabatuzaniye, barimo gukorana n'Imana. Imana irimo kubatiza imbaraga n'ubushobozi, bakabona uko bataka bagakubita aduyi. Ariko ibi bibaye nyuma yaho hari indege yari irimo kuva Kinshasa izanye umusada. Uyu musada iyi ndege yari kugwa kuri iki kibuga cya Kavumu, rwose ntuvuge ngo iraza kuhagwa. Ubu byahindutse. Ni nyuma yaho n'ikindi kibuga cy'indege cyari Minembwe nacyo cyabaye tombe. Ubu ngubu abasirikare b'u Burundi ndetse na SADC ndetse n'abacancuro bivugwa ko bari bazanywe kurinda iki kibuga, bari guhunga bajya Ifizi ahagana ku kiyaga cya Lake Tanganyika. Niba imisada irabageraho gute, ibyo nibyo utamenya, ariko uko bigenda kose umwanzi arakubitwa. Baravuga ngo umwana urapfa niyo wamuhereza nido ntabwo yakira. Iyi ntambara yatangiye mu mpera z'umwaka wa 2024, ikaba igeze ahangaha Kisekedi bamusaba ko baganira, ariko ibintu by'ibiganiro ntabyo Kisekedi akozwa. Imiryango mpuzamahanga yarateranye, SADC na EAC baraterana bashakira ikibazo hamwe, ndetse n'u Rwanda bakajya baruzanamo. Abayobozi b'u Rwanda bo bakitabira nabo bakareba ibyo bagirizwa, kuko bavuga ko ari bo M23, ariko bakabihakana bivuye inyuma. Muri M23 nabo bakakubwira ati twebwe turi abanyekongo barwanira ubwenegihugu bwacu, turwanira ukuri kwacu, ihohoterwa turarirambiwe. Rero bakabifashwamo n'umuyobozi mubi Etienne Felix Tshisekedi Tshilombo, wagiyeho agomboye nyakubahwa Joseph Kabila. Nyamara Kabila we ahantu bavuga atandukaniye n'uyu mugabo we, iyo byageraga muri ibi bihe byo kurwana uku nguku yahitaga aganira nabo
bitaradurunganya ngo abantu benshi bapfa, ariko Tshisekedi abantu bapfa ntacyo bimubwiye. Wowe utarakora subscribe wakora subscribe, tukagenda turabana muri update nshyashya ziragenda ziza uyu munsi kugeza intambara irangiye. Murakoze, turi kumwe. Wowe utarakora subscribe wayikora, share, like na comment. Asante sana, turi Kavumu.